Presbiopija ili krivo nazvana staračka daljekovidnost također se operira laserskom metodom. Riječ je zapravo o jednom sistemu koji se zove monovision. Jedno oko se isforsira na daljinu, drugo na blizinu. To je zapravo najčešća verzija. Danas postoje i multifokalne verzije i progresivne i tako dalje. Međutim, ovo je najuspješnija, osim naravno običnih naočala. I mi zapravo možemo, mi govorimo o ljudima koji su 50-ak i više godina stari, koji vide čitati, vide voziti, vide blizu, daleko, bez naočala. Svakako je kod takvih operacija potrebno isprobati taj vid, znači isprobava se kontaktnom lećom, probe traje između 5 i 10 dana i zapravo mi predočimo čovjeku kako će vidjeti nakon operacije. Smatra se da negdje 80% ljudi koji dolaze na takvu zahvat mogu se prilagoditi, preostalih 20% možemo raditi takozvani mini monovision, dakle dati im solidnu blizinu, a da nije baš optimalna za najsitnija slova.